amafaranga aravaye ko numva nshaka inyama nahabonye. Muraho neza muvandi. Mukomere. Amakuru Ni meza. Papa Sava, nari nje ngo ngurize udufaranga tuke. Tungana iki? Nashakaga nka 5. Ko nta mafaranga mfite se. Ugaruka mu kanya ndaba nayakuboneye. Wowe rwose ugaruke mu kanya pe, mu kanya nkako guhombye. Kuhise ugaruka se hari ikintu utayahase? Papa Sava sarumbye ngo ngaruke mu kanya nkako guhombya. Kuki? Ese Papa Sava wahumbije ubu ntiyakanuye kare. Koko. Cyokora genda nko mu masasita. Mu masasita. Mugaruke ndayakubonera. Sawa Papa Sava. Ndebere ku isaha. Ariko nawe bibaye 5:59. 5:59. Umwe ndabangeze. Umva sari turi kumwe. Papa Sava isanga Ni saa sita mu kadomo. Papa Sava ndirutica umugambi nta n'isegonda narenza. Habaye ikiza? Siwambye ngo nze saa sita. Saa sita? Nakubwira ngo uze saa sita cyangwa nabuze nuze mu masasita. Si Papa Sava si wavuze saa sita. Hako imbaraga urimo gukoresha uguza ko atari zo ukoresha wishyura. Igendeye ntayo mfite kuko hani yazataha. Bayagenda ubwo nakubonye nayo yabapfuye ubusa. Genda uze yazataha. Suyu nkukanira kare. Rambabaje. Erega no kukuguriza ntabwo ari umwenda nkuriho.